These are different ages from the mahinda maria twagikuraga and even parenting ri ureri wita muciari titoria wa tene acha nau bara twarihagwo ri ciana cia thiku ici ndungiciriha uguo ndungiriha mwana githemba kiu one ona gu sustain bara yo ndigo cia no mahote we wahuragwo ta thu umuthi ungihura mwana githemba kiria twahuragwo ri ni uguthi theini he undu wagararagio ni thoguo na ihati umuthi ungihura mwana wa thiku ici ihati no mwe kindu gitoo serious injury yes rau no mugucemania na watho yes ona ni weragwo atiriri toka nguhure thoguo ataranyita uhoro uyu watu wakurokero thie ucagure bara yakwa kana ya thoguo ukamenya ya thoguo that is an assassination ploy wakiumiria ngunyo ciake ciamba itoguo yes thiko ici maundu ni macenjiria ni wonaga parenting ya thiko ici it's softer and I think it's by virtue of the fact that ni twaugaga turi anini mama ni ndikaira mwana ona ciaritu no mauga ciana ciao matikarera uria marerirwo no hey jiwe it was brutal yes maundu mathia macenjetio uguo with generations exactly na tene na titane ocio muno ri niwe thiko ici ni wakora ciari ni marahota ku express feelings kuri ciana and the other way round yes ni wakora muthuri akiaria uhoro wa the sons ni ahuthira ciugo kona that man has feeling yes I just want to say my daughters, I love you very much. I am so proud of you as your father. Nimwekete maundu mamaegania muno. Your graduation here has made me even love you more. Matuko maitu thoguo ri. Thoguo ahuthire kiugo I love you. Onehera hau ona kuigua kira nyuguo. Agurite na mburi hey emotions utangi expected thoguo kithoguo akwira atiriri kamanda ni niukwendete hey would scare what wouldn't happen it would not they would not even give you that kind of entitlement ati akwire wone ta mwiganana akwoni uria wi wa bata muci ucio ati wi mwende umie mutwe in fact wona you are a bother ano ugago ku ni uri urokero ni gutwehereria thani utugeria murigo wa irio no cio ni wa colonization yo ni akinyagira nginya your siblings makona ni mongiehera no mahunage thani yaku ngiunanwo ndakwira ri tene kwanja riu village life ri emotions were no tuigue muthuri akira mutumia wake ati nyina wa waringani ni gwendete muno na ngakwenda biu na ni utumaga ni ngodi mundu mwanya nova never ihuririe we uri atiriri mundu ni areha irio guku mundu ni ararihira ciana githomo yes aramurihira niki actually there was ownership aya niyo riu andu akwa maikara gwakwa mari othe ukana ihe ciaku wajathani no igua uga atia come with your subject ukayu hana ihe ciaku ukainyuothe no waya matikwiaria ndi kwaria handu-ini hao ni undu wa mathaa na introduce riri o ni we nduite awa uhoro ukarikira hau kana nyina kwanja nyina uyu ndakiri matha riu kuga oguo ri a expressete wendo wake wothe thiini wa thi oyo ri tiwe matha riu akwirite you are a special person and I love you truly madly and deeply
augite niwe nyina niwe nyina oguo tu yes na zoke amweza vazi kienyu kwaja boys how do kuonio ati uria wendetwo muci ucio no it was literally a struggle every day go 15 thoguona ageretie pio Yes. mukona ri mundu muthuri anga ni atwiciragia Yes. ni amuinukiire na nyama murugerwo yes na nyama yo ambe arie nuthu mena kau atuite nyina no ri atuite ithe inyuage murioki inye mumwendeirie muhiki ni mwarire cianyu tene Hey, jiare ho. Ashiro na reu magire the privilege of seeing the mixed yado reu anya Nairobi na rugo ya magithie secondary ni wona reu mwe visiting these big schools cheka ona mixed umagicagi na Nairobi ukona andu moka hau ukona teru ciaria maikara buruburu ni moka ati mwana ke oma muhagi moni twa makaga ukari igwa atiriri ukago na muciari kwani niko nishi gani are you guys serious yeah kwani niko nishi ingine ukuna ti hagi Hidio thoguo okia na taifa leo akuneke na kanuthu agucinithitie ke muhuko wa igoti geka huna kena iguta niguo cio okite wothe niguo cio ni wendo akuonetie wi wothe acio kuonagia ni maina karwimbo rumuine na thoguo kamure arika asiko kitu goko tinginya gachuma gwati karigwa hai kai gwitu wendo athamire no your fellows come very casual no nyina wa mundu ri yes rimwe on very rare occasions ni ungeiguire akwira ni akwendete yes no aigua gikwira oguo ri there was a catch he handu yes especially mundu wari na suicidal thoughts yes agionia wewe na suicidal tendencies or an inclination to ending your life how niho agwituraira gakwira karaja gitwe ni gwendete yele goita kana neikia ruwi ni wewe mwana wa kirigiro na wagwetererwo waciairwo kwi bara kundu guku twina thoguo twakuhoire miaka 8 tugwetereire tunyururitio ni Penina mami gua mukuru o atata hana aturaga atari na kana tukihoiho ari ana tukiugwa tuheo kahi tutuga ucokiria ature ki yufaini yaku nigwenda gukurikania wi mwana mwende na maundu mau wina cio mwena motigane namo hari ukona kana ni wa heal ciugo icio cikaeva you know suicidal tendencies back then were just tantrum yakuikia ruwi yes na kunywa marathio yes au no wari kana weragia kwira thoguo ati kwareria mwana wega na thaa icio niegerengero yathie gerengero yucio muhindo na ciana ithatu kundu guku ane kutheria bithi ni mwana urakirwo guo we nabe ni no egerengero njora muni urahitiria mwana uyu ni umwaririe wega mwana ndakwarerio kahora ni mwaririe wega ndimwire atia riu thoguo kwanja ngietirwo riu uthiretenete ukambata muti iguru ni thoguo ni etagwo ni angeragia muno kweheria mathata karanja abo haruke twarie murio orio riu agwitite murio muico wake ucio akwete thenema ng'ima ici cietagwo telenovela murio wendo wothe murio ni maundu mariku maya ndio igacubire kamutarakwa
acio nigetha ume ni waheana some conditions bai mwene babehere hau aruka ndurahurwo no kamenya biyo araigua tangikua ni kuhingira maraka araigua angikugia moko yes araigua tangiambata hau no tene gutiari these expressions of emotion pana atebirwo wi wa bata muno na kuencourage ati kurudu tukamake no kigwa mathaburi he kaundu kangi ungika na agirikacia no hituka niguo kindu gitao kilimo biashara ningi no trend TikTok utwike influencer no matukomo actually we used to face a lot of stigma okay geta be ogatokia ogoko goko gotire irimo tu apogorara haha urakirwo ginya ni mwana wa miaka 3 we mundu wa kugia ciara ii 04 kari we shaitani eva kenda na 47